हलिमे सम्पदाय दक्षिवे तमिगुदे छिगुदे नेपा छिगु सम्पदा व कलाकृति अवलोकनीय नीति देश विदेश आफाला पर्यटक त थनद बहावे गुयाई थोए कलाकृति व सम्पदाय जगे नाइनाथे फत थासा छिव छिगु मसिका अनन्त तक नमानाचने जजलपा नेपा च्यानल न्यवया ज्याझो नेवा मसिका सोयाचना दिपी सकल सोकुमी भाज मेजु पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा सोनिग इतिहास फेब्युगु ऐतिहासिक नगर ख थोए सोनी गया बासिन्दा छिनेवाते थ गुहे पहया कला संस्कृति व परम्परा दु थोए कला संस्कृति व सम्पदा छिनेवातेगु मसिका नख छिनेवाते थगुहे मा भे धर्म व संस्कृति दु छिनेवातेगु मौलिक संस्कृतिया कारण हे हलिमे विशेष स्थान कया तगु खनेदु सम्पदा थ्याबले मूर्त व अमूर्त सम्पदा ख थतिहे थौया जाजो सजिमिस यलदेया थिथि लागा नापनाप हलिन्यङ्क नाजागु सम्पदाय विषय तकया छगु विशेष रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस।
फाजमेजुपी चिकपिन्सा सोयादिल येला देया थी सम्पदा देगु विषयले देगा तयागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याजो चिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बहनेस्या गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेस्या निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेस्या चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वे कथा थुगु ज्याजो चिकपिन्सा नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै थुगु ज्याजो नेवा मसिका छित गठिताल छुना कथया छाता सुझाव्य नीति स्वापुतया दित इनाप्यासी ज्याजो पाखे जी अनुसाना बायावनीको उजाउ फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस शुभ